clear tu te chibai le vekule tun chum kan video chuan Mizoram Sarkar Sainik Welfare and Resettlement Department waya nadil theite Hnaruak awmte kan en ho le don ani nadil theite chu pakhatna group D post panga aruaka Defense Welfare Worker DWW post pali LDC post panga aruakani hlo hi group D pay level 1 cheng sing kha sang sari zali tanga sing thum sang red le zarowin kar ania Defense Welfare Worker DWW hi pay level 4 sing ni sanga zanga tanga singa sangruk le zariatin kar an hlo don ani LDC hi pay level 4 tho ania sing ni sanga zanga tanga singa sangruk le zariatin kar ani don ani deal theite han en leila group D class 8 pass chintana deal thei dona Defense Welfare Worker DWW hi class 10 pass chintana deal thei dona tin computer certificate DCA CCA triple C kan tiang chi kha nei angai don ani Mizoram Middle School standard chintal thiam angai bokani LDC deal tur chuanin class 12 pass ni angaya computer certificate DCA CCA triple C kan tiang chi kha nei angaya tin Mizoram Middle School standard chin kha thiam angai bokani country tur chu Sainik Welfare and Resettlement Department waya Group D LDC Defense Welfare Worker na tehi ex-serviceman sipai lo tang to te tan bi kania ex-serviceman te tan lo chuan thiam na nei engang maila kan deal theidon lawani age limit han en leila Group D LDC Defense Welfare Worker na deal tur chuan kumsom pariat atanga somthum le panga in karmi ni angaya amai ro chu kumchiar dana hian concession a oma sipayatan chung kumzat kha kan pai hnuwa kumsom pariat atanga somthum le panga in kar a khanin kan lom tur ani entenan tuna kumsom ngami lo ni tang ila sipaya khan kumsom ni chung lo tang ta ila nadil tura tuna ka kumza chu 50-20 chu kumsom thummi tuna hian kani don ti na hani chu ti chuan nadil thei kha kumsom pariat atanga somthum panga in kar ani chuanin kadu chuan kumsom pariat le somthum panga in karmi kani wangin ka deal theidon tina ani chu deal dan tur han en leila deal na form te hi department website chu sainik.wr.mizoram.gov.in atangin a download theya tin ka website kamliana.in atang po khan download theidon bokani form download link hi hemi video description a hian kada a kan lo en chiang don nia form kan download zo hianin kan print out tanga penin kan fill up to mai don ani kan hming nu le pa address sipai kan tran kum le kan tran chung kum te educational qualification le document thil tel ngai te po kha application form to pa khanin zialan ania uluk takin kan fill up don nia deal na form hi Directorate of Sainik Welfare and Resettlement tuikwal a near Congress Bhawan Aizola office chungin thelu thei ania last date of submission form thelu theinin nung ber chu group D tan March somthum le pakhat ania DWW le LDC tan khan April ni som ani donani tun thla April ni som ani donani group D big na hi last date alo pel towa clear tu te ngai dam na ngai thiam na kan dil ngalani March ta chung khan man na kalo boy de boka chu wang chuan kalo mu mai pala ati zia lo hle ani LDC le DWW te ro hi chu kan la dil theidona kan dil thau don nia deal na form thelu rual hian application fee cheng zale somnga pek tel tur ania receipt lak tel ngal tur ani fi pek na receipt tel lo hian admit card lak chhuat thei ani don lawa chuwang chuanin ti bo achi don lawani selection process an en leila group D big kha interview ani dona written exam om don lawani LDC le DWW big kha chu written om lo thawin ka hria written om lovin interview ma lak tho tura kan ngaya written exam om donani chuan nakina department website ama khan hriat tina anon chuale donani tun hnaya Mizoram Sarkar hnuaia hnatrawa tretmeka exam tura tama exam inbuatsaihna tu study materials kan mamoni chuanin ka website siam thar www.kamliana.in kha kalot love thin donia tin khami kha Zirlai tele na zawng lai mek ta tan big liaw liawa siam ania kan lo mang tangkai thau donia